Шулзеренех пулдарулы яшкереме Чаваш Республикин пушлыхе ядарлы стипендибе хавхаландарать. Олег Николаевын ежіновебе келі жүллен, шагукшана күжалда пин жамрык илзеторе. Вренюре спортра общество пурнышинче хастарлықпа, пулдарулықпа балараган шамрыксем республика пушлыхин стипендине илзедореш. Унын ергене пілдерден шенелех кертне. Хавхаландараган укшана иртне жылсенче пірре дивишне шамрыксем халена тебір хученделме булдараще. Паллах шиденевізем курумлы булзан. Хастарезен ежінче пирень іштеш, Чувашен наци радиовен редакторе Екатерина Ракчеева. Кажал пиге шак стипендии и кемышхудыльме дивишре. Катя хыйынкаларымызенче ага жинзен пурнышне сынлать. Візем жинжен интереслі калаза баматырыжать. Тарыжулыскера России культуры министерстве ергелене культура замахи конкурс радашындерже. Журналисты живал пиде явапла, вахатрачен замбатне информации, де илзе жидерес келет, уйрамаховын эжеде юрададын болзасын, выл паллағы начуна барза езі пурнышладын, шавна май, паллах евардезете каламастып, шымылдезете каламастып, керек мүлі эжеде яваплыға дойза пурнышламала шавын бада, манжут павыл журналисты же яваплы ішсін жен бірі, ішлет бір, таражат бір. Хавгаландар забырашы пірлемі жынде выл шемьем, аджазым, шавын біге хештешсемде, хавгаландар Раша терсібі галазанку стипендине, яймастым чеде бұл візім каламан болзасын таратмам. Стипендия вижегі жал пенде загыржыр вадыр тенгебе данлажать. Она жылдалық тұрышыбе уйық сирен түлезе дұреш. Чувашен нации телерадиокомпанийінче тұрыжаган шамрыксем республика рашешмар. Раше жайын жердеген конкурс омырдурада шындерзе пілдерішлі проектсем шутлаза калараще.